Kedatangan sapi besar guys. Sapi apa ini? Sapi apa bro? Oh gede men. Kau gandul-gandul ini apa? Ya, sini gadul-gadul ya. Sapi besar datang guys. Raksasa ini. Mantap, langsung jadi rebutan para penonton sapi. Tinggi banget sapinya. Mantap ini. Mantul sapinya. Saking putih Pak nih. Saking gerabak. Gerabak. Mantap. Mantap nih, sapinya besar sekali. Buset. Tinggi sekali sapinya. Foto-foto. Buset. Gede banget Pak. Sapinya mantap. Pinten Pak Nawi? Timbang Ren ya. Wih. Boleh 6. Oh. Iya. Ora apa-apa bawa sing susu. Ya. Pas, sikile ketepet. Buset. Belum baleni kene. Kono. Puter ke. Puter lagi, guys. Sapinya besar sekali ya, Bro. Wah, ikune Aladin nih. Aladin nih, Mas. Sapi raksasa pagi ini, guys. Gede nih. Waduh. Dari belakang bahaya, guys. Buset. 79. Saline. Tujuh sembilan. Kurang dikit 8 kita kurang dikit. Pinten Pak? Pinten diawis pinten? 44. Dari bobot 79 tadi ya? Kurang 1 kilo ya? Iya. Kurang 1 kilo aja ya Pak ya? Iya. Minta 44 ya Pak? 44. Sudah ditawar 40.500 guys, belum dikasihkan. Tawar menawar guys. Boten pinten cobi. Nggih. Sapi ini foto-foto, Mas. Boten nek pas kira bisa kula sakon. Ayo. Boten nanti tekan di pasir plek ngoten ndak. Masih dirambut guys. Mintanya 55 per kilo, jadinya sekitar 44 mintanya. Timbang ngamuk Lagi.
Taline putih warnane. Taline putih medeni. Kon nyelolok ya. Ini mencoba mau diganti tali guys. Sudah deal ya guys ya.